Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Emil. Manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, dua kami laeng nga agkabsat. Kat manipod ubingak, pinagim-imunak ti kabsat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emil. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay pinakibiyangam ti ayayam ko. Kita man, nadadalan. Sorry manong. Ti ko naman di. Umapal kay ti ayayam ko. Nusyak ti bumulod ti ayayam mo. Di na kayat apabuludan. Aglablabas kan. Gaputa mo masikati kay kayat ni tatang. Saan napudno day tamanong? Saan mo mat ngamin nga ayaman? Iso binulod ko. No si kamot ngamin ti bumulod iti ayam ko. Kat iranamat amadamapay nga ayamak. Nagadupay lang ang rason mo. Tarimaanam ti dinadaal mo nga ayam ko. Pasensya kan manong. Ngamjak amo at tarimaanan. Anya? Apay nga rod a pinakibiyangam. No dadaal mo't lang. Ha? Anay ko manong. Ipulong ka kini tatang. Tatang! Ni manong! Ninanugnak! Anya man ang tipagapapaan nyo aya? Ni Max tatang. Dinadaal na ti ayam ko. Day talakit din, tipangdangram iti kabsat mo. Apay, napatpatig ta ayam mo ngam ti kabsat mo? Talaga nga isakit yun ni Max. Amok nga iso ti kay kayat yaw. Day taman ang tibagam. Apay aya nga awan aanusam di ta kabsat mo. Di mo lakat mapasensyaanan. Sikati inauna. Iso as sikati agpasensya. Nanang, apay akas jay ni tatang. Saan nakakay kayat? Kitaan nyo, ni manan Max ti insurot na itinapanan na. Kasano, kat dinanog mo manan. Insurot na taamangan ka no agapa kayo manan. Apay nga rod asaan asyak ti insurot na. Ay na anak ko, maawatam ko mamat ti sitwasyon. Sika ti inauna, kat ni Max ti naudi. Natural nga daken kwa na ti atensyon, ta isuka nga rod ti inaudi. Saan aday ta ti rason nanang? Agpada kami mat nga anak yo. Apay nga akas jay. Alahos to daytan apasugnod mo. Sana bale, mapanak makitsyenda inton bigat. Sika mat ti isurot ko. Gumatangak iti kasapulan nyo kin ni ading mo iti pagadalan. Tani, panagsasarak tumanan. Ag high school kan, kat ag nakam kakuman, gaputa saan kan nga ubing abasit. Emil, agkuyog kayo kiniading mo asumrak iti pagadalan ha. Urayang biit. Nagsuksukat. Anyamot tan tatang. Apay ang masapol nga urayak. Kat kabisado na matipagnaan. Muna akon, tamangan numaladawak pay. Nasapa pay. Oy, saan ka man nakasta? Apay, di mo kayat akaduam ti kabsat mo magmag na? Nagbayag mat ngamin nga gunggunay. Kat anya nga rod ngay, si kamot ti mo na ijeban nyo. Ti kunayo kidde. Awan husto amar aramidak. Ngamno ni Max, husto amin nga aramidan na. Apay ka di ay akasta ka? Kayat mo takabilan kan? Ha? Saan tatang? Oy, nukunak nga urayam ti kabsat mo. Urayam! Apay ang nakabaybayag kang agsukat, ha? Ha? Apay ka di manan manong. Amom ka di nga inururay ka. Taisuti ko na ni tatang. Apay ka di akas lakagura nakakanayon manong. Gaputa si kalang ti kay kayat ni tatang. Kasano? Kat kanayon nakmat ngamin nga apaan. Isumat ti pakaungong tam kini tatang. Sanak ngamin nga apaan Tapno kay kayat nakamat ni tatang. Isungayad addam. Taam mo makay kayat na ka ni tatang. Saan kamit nga apaan manong? Si kamat ti mga apa kanyak. Saan ka na sumanao? Kanakarkaro masurunakan ka. Hala, umunakan. Diyak kayat ti makikadwakan ka. Mapantakit din manong. Ang mga numaladaw ka no agpaudi ka. Umunakan kunak. Apay nga idurunak ngay. No di ka pala umuna. Makaraman kan kanyak. Sige nga rod manong. Umuna akon.
Dayta, sagay sa kayo iti bisikleta. Tapno saan manan nga iso ti pagapaan nyo. Yehey! Addan usarak asumrak iti pagadalan, tatang. Agyaman tatang, addan usaran mi no mapan kami iti pagadalan. Saan kami na magmagna? Nga magananad kayo, ah. Saan kayo nga agpating nga iti kalsada? Agpaigit kayo laeng. Wan tatang. Emil, tangay sika ti inauna. Kitama ka nayon ni ading mo. Saan mo abaybayan? Laklakayan mo tan, tatang. Apay kumangay, abantayak pay laang. Ni Max Latan, tinapatag kada kayo. Ada trabahok iti adayo, iti manungal daw. Iso abantayam ti kabsat mo. Da kayo ti agsinakit iti pagadalan nyo. Adala ang sana nasayat ang mapasamak kabayatan ti kawan ko. Agsungbat ka. Apay asikala ang tisimangpat. Ayan ti kabsat mo. Anyat orasan. Laklakayanan ni Max, nanang. Amo na mo tan ti aramiden na. Sana nanas ka na bantayak. Apay, di mo la nakitan di tadalan mo. Apay ngay nga awan pay. Tiyak amo ah. Ay unay kamot anak ko. Kasla awan pa nang isakit mo iti kabsat mo. Sa anak ayaya, nanang. Agpada kami mo't nga anak yo. Ala, siyak nga rudan ti agpaabagatan. Inak sa pulan ti kabsat mo. Diyos ko, nasagid ka na tilugan ti bisikleta ni Max. Katintaray tayo di ospital. Apay asan nga imbaga kanyak ni Emil kat nakita na kanumat. Pardasak ti magna, agawit at pahitawan na pulos kwarta nga igam ko. Apay adi mo imbaga adagos kanyak. Anasagid gayam tilugan ti bisikleta ni ading mo. Katintaray da iya ospital. Awan ti amok iti dayta, nanang. Saan kan nga aglibak pay? Taado tinakakita nga amom tinapasamak. Ngam pinanawam kit din. Awan matlahang maramida, kurag subliak. Tinakasagid kan kwa na ti pabasulan nyo. Sana siyak. Diyak amuno apayakas ta ti ugalim. Uray gayam matay ti kabsat mo. Awan anyaman nakan ka. Talaga nga awan panagnaknakan mo niya. Di ka kaya't abautan. Ang pilitan nakmet! Anay ko! Anay ko, tatang! Kaya't mo ka din amatay ti kabsat mo! Saan ko mo't abasol tinapasama kan kwa na, tatang? Tinakasagit kan kwa na ati aking basol? Wana! Tabi na ibayam! Ah, Nagdamag pa'y ti inamkan ka. Ngam kunam ka no, asaan mo nga mo tinapasamak. Asino ayatin malalaam, takas ta ti ugalim. Jakpagan ano ti anak, akaskan ka. sandak kaya mapagan anong anak? Kunak tupay. Sandak akay kayat. Patuluyak langan ti planok. Nakaturog daminan. Agimpake akon. Agtalawak langan. Usarak ti bisikletak. Patsyuk ang makaadayuak. Uray bisikleta lang ti usarak. Nana, kumbuya kun ti awit yo. Amok ang marigrigatan kayon ang mga awit. Oh, alaman nga rood, Barok. Oh, naimbaglakit din tayo masinag ka. Talaga ang marigata na kanagiti karga. Sa dino ka diti pangituludak, Nana. Sumurot kalatan kanyak. Agtaksi ako na taano nagiti karga. Sige nga rod, Nana. Umuna kayon, tas umurutak. Oh, sige. Sa dino ka diti pagnanaedam. Maturugak iti kariton, Nana. Nagtalawag ngamin. Nauyong ni tatang kanyak. Isu api manawak. Kasta ka di. Oh, kaasi ka ba't nga rod? Oh, amangan no kayat mo ti agtrabaho kanyak. Aggarden ka. Agmula kayo iti sabon. Adda talo akakadwak. Ken saan mo muta na problema ti pagyanap. Taad da baraks yun. Dakdakkel ti sapul mo no agtrabaho ka kanyak. Ngam ti agkumkumboy ka lahat. Kaya't ko, Nana. Nagsaya atin ngay. O alang nga rod, sumurot kan kanyak nga agawin.
kas ano, awan mo't unay paggastusak. Libre ti kanak, kan pagyanak. Nadagsan lang ti trabaho, ngam kabalak mat. Ay, awan manandang iti talwa kakadwak ita. Nagawid da. Tadda ngamin pamilyada, ngawidan da. Ay, mailiwak matan kaninanang. Ngam nasakit lahat ta tinakam ko. Gaputa mariknak animax laang ti paborito dang anak. Apo? Asino ti tao dita? Imbaon nak ni Madam Amangyag iti abastuyo. Ada umay mangyag iti abasto. Mabit lang. Kapin ano nga ni Nana doon na daytoy. Nagpintas matan. Ala amon dagiti abastuyo. Kit kita anak matlatan. Pasensya kan Nagpintas ka ngamin. Anya itayin tinagan mo. Kapin anong ni Nana doon Siyak ti kabarbaro ababaunan na. Siyak ni Jing. Siyak mat ni Emil. Alaam nga roden lagi ti abastuyo. Tagsubli akmatan. Agyaman nak Intun maminsan. Uray saan mo nga itulod dito'y dagiti abastumi. Ayaban naklatan. Ta siya kunti umay mangawit. Imayak, takayat ka akasarita. Anya ti bagayo, Nana. Masikog ni Jing, kat imbaga na asika ti amana. Agpaiso ka di. Nana. Kat pasensya kayo Nun aramid ko tikas di iti katulong yo. Ulilan ni Jing, kat tangay putot mo ti sikog na. Takdaram nga rod. Palubusan kayo nga agdan na, taaddaan kayo matan iti husto nga edad. Ngam agtrabaho kayo latta kanyak. Libre ti pagyanan nyo. Kat inton aganak ni Jing, agkasar kayo. Adan tumatan siguro urnong yo. Uray tumulong akto iti gastos. Agyaman na kada kayo, Nana. Talaga na singpat kayo kada kami. Basta agsingsingpat, kan aggaggagat kayo man. Itata nakapagpasngay ka na. Kaya't kung agkalaysatan. Uray simple lang. Sayang ngamin ti magastos no nagarbo. Nang runa, katadan anak ta. Kan ulila kamaten. Kat sikalat ta Okay lang kanyak. Ti importante. Saan na kami abaybayan iti anak ta? Agyaman ak numawatan nak Jing. Amom, nakaragragsakak. Anadda anak matan iti bukod a pamilya. Kasta akmat. Naragsakak mat, Emil. Kaano lang dahi di kalay sayo ka ni Jing? Ang masikog man itan. Huwag nga rod, Nana. Ngam husto lang matitalo taon na baat danto, iti ipas ngay ni Jing amay kaduang anak mi. Kat, awan ka dit plano yung agpakita iti pamilya. Awan, Nana. Sa anak mo't lang nga napatag kadakwada. Adakan ka na ita. Ang amangan numaamwanda nga dan apudakan ka kat maragsakan da. Apay ka dyan, pakibibiyangam tayo ayam ko Kita aman tinapasamak. Nadadalan Anay ko manong! Jack mating gagara at dadaalan ti ay ayam mo. Anya saan? Anay ko manong! Tatang! Nanang! Ni manong! Jud! Apay akab kabilang tigapsat mo, ha? Dinadal na namin tayo ayam ko, dadang. Ala, gusto daytan. Gumatangak to iti kasukat na. Kat di mon ululitan asaktan ti kapsat mo. Maawatam! Maawatak itan ti amin, Jing. Anya di kayat maasawan? Ni tatang. Kinagurak.
Gaputa pa nagrik na ka. Kay kayat na idi ti kapsat ko ngam iti siyak. Ngam maawatak itan tirik nana. Kat, anya nga ro ti planom ita. Kayat ko ang makita ni tatang. Kat agkidawag iti pamakawan na. Nasaya at met, tanaka amiris ka, lakay. Swerte kakit di taadda pa'y naganak kan ka. Agbati kayo pailang dito'y balay. Agawi dag. Kat itnak agkid daw iti pamakawan ni tatang. Sika ka di daytan, anak ko. Uwan tatang. Kat pakawanan na ko ma. Ay na, nabayagan na napakawan ka. Kumusta ka, Itan? Kailiw da ka una yan kininanang mo. Tatang. Adan asawa. Kanduang anak ko. Tatang. Nakamiris ako na. Maawatan kayo, Itan. Tatang. Kat, sa dino nga ro ti ayan ti asawam kandak iti anak mo. Apay asan mo ida nga insurot. Di kay madanagan, tatang. Iti pa nagsublik to dito'y. Kaduak tong ti pamilyak. Inyam amok nga rod ni Jing nga asawa, kandag iti dua nga anak mi kadatatang ken nanang Mr. Lonely, ket napalalo ti ragsakda. Ita, awanen ti dawatak iti Diyos. Limag-an ti riknak, ididimawatak iti pamakawan kadagiti naganak ko. To'y pagayam mo, Emil. Agyamanak pagayam Emil, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan ti naganak, amang isuro iti pagdaksan ti anak da. Ket ita taaddan anak mo, ditan ama panagnekam, asaan anag kamali, dagiti dadakkel mo. Bueno papagayam, ingkan nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan nga Emil, at taga probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.